بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أوجب علينا الصيام وجعله مطهرا لنا من الذنوب والآثام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas dan hakapananglit iban pamuji patuhan na tu mahasud si mahatinggi Allah. Iban salawat iban salam panabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itukbal na tu patuhan na tu Rabbul Alamin. Insalibu-libu sukul kanya. Asabab sin ni'mat sa laggo-laggo yari pa masi-masi biyubus niya katu amunain pangumulanta diha dunya. Salta iyanugharaan kita sin Allah Ta'ala siha iban afiyah, mapakayta siya papag-ibadatan fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil yari na kita di magpak, pakauhaan kasubangan simbulan Ramadan al-Mubarak walillahi alhamdu wal minnah. Ini bonus na isabdihil katu sintuhan ta Rabbul Alamin, mahasud si mahatinggi. In makaabot kita mari pa ashrul awakhir, hangpu adlaw nakapin dain habulan Ramadan al-Mubarak. Sadyahun na to impakukus na to. Sadyahun na to ingin hawabaran na to. Sumampang hangpu adlaw ha ashrul awakhir, kalna mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pataurun ta in pag-ibadat ta in kakahinang tamarayaw pataurun ta. Sabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya in suntuan ta. Siya in model ta. Piangandul sin Allah Ta'ala in agama Islam ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iban pia kita sin Rasulullah ha mga ummat niya pia sampay niya bang unuin. Pia turun ka niya sin Allah Ta'ala. Halom sin Quran mahamul niya. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشهر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. إن كأونا سن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم maglugto siya, magtuyo siya, mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala di halaw man sin ashrul awakhir. Sinhang po adlaw nakapin simbulan Ramadan, nakabibidda in paglugto niya din sinduga ing bulan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam piwajib kanya sin Allah Ta'ala in qiyamul layl sa kabilang dum. Qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Hihinang yato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kabilang dum. Sumagawa diha ashrul awakhir, habulan Ramadan, bidda in tuyo iban kusog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-ibadat ha ashrul awakhir. Uno naman yan, inhinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam diha ashrul awakhir. Hasupaya kaupihanta, hasupaya kita makaurul halimpata, hasupaya kita makadauhat sin bonus sin Allah Ta'ala diha ashrul awakhir. Ha mga ipon niya. Sisihan kita sin asawa niya, Ummul Mu'minin bianakan Aisha radhiyallahu anha. Tandain siya mataud. Kaya suy-suy niya ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mga kakahinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihain min hadith Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha dakhala al-'ashr ahya al-layl wa ayqadha ahlihi wa shadda mi'zarah, rawahu al-Bukhari.
Long sin Aisha radhiyallahu anha, in kaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sumud na inhangpu adlaw makapin sin bulan Ramadan amo na in ashrul awakhir, inhinang niya ahyal layl. Ahyal layl ay istaghraqahu bis sahri fi salah wa ghayriha. Buhiun niya indum. Biadin pagbuhi niya sindum. Pakayun niya in waktu niya hadum, hapag ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, hapag sambahayang sin salatul qiyam, hapag batsahan sin Quran, hapag dua, iban sin hapag dhikir, iban sin dugaing pa. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. لون سن عائشة رضي الله عنها ولا كيساكبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم magbasa sin Quran katan hambuk dum. Iban wala ko kiyasakupan in Rasul sallallahu alaihi wasallam tumindog sin sambahayang sin dum sambil pamahinaat sambil pasubuh. Iban wala ko kiyasakupan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magpuasa hang kabulan bang bukon habulan Ramadan. Hati niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam hakaibanan bulan mag-ibadat, mag-qiyamul layl, magbasa sin Quran, sumakawa, daindi halaw man simbulan Ramadan, labi luba na ashrul awakhir, agun matammat niya in Quran halom sin hangkarum, sin lugay niya magbasa, lugay na tumindog sin sambahaya. Ahyal layl, buhiun niya indum niya. Magjaga siya sindum, kal na mag-ibadat. In kita, ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala kita kaya janjian in iyampun na indo sa tanakauna iban sin nakahuli. May ta pa kita di maglugto. May ta pa kita di kumawa sin bonus dihil kato sin Tuhan Rabbul Alamin. Ampa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Iyampun na sin Allah Ta'ala indusan niya nakauna iban sin nakahuli. On hambuk masalaw sin Aisha radhiyallahu anha, siyanaw ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam hakulangan, sab sin tigid lumbito-bituhan, wala ko kita, wala ko kiyasanawan. Sambil na sadya, kiyasanawan ko in sikinya iban sin buhok niya, pagkita ko yawn to siya nagsasambahayang nagtitindog, nagsusujud fa Allah subhanahu wa ta'ala sin tungaandong. Nakatugin Aisha radhiyallahu anha sambil nakabati magbalik masi-masi in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtitindog, nagqiyamul layl. Inagin niya, ya Rasulullah, ama qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ono ya Rasulullah, di ba yampun na kay mo sin Allah Ta'ala indusa mo nakauna iban sin nakahuli. Unin sambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha, afala akunu 'abdan shakura. Di ka ako mabaya mahinang ipon magsusukur fa Allah subhanahu wa ta'ala hani'mat dihil niya ka ako. Subhanallah. Ikaw, wala kau kaya promisan. Ako, wala ako kaya promisan. Kita niyo katan, wala kaya promisan sin Allah ta'ala. Inyang punindusata nakauna iban sin nakahuli. So, yari kita dihilan bonus. Piabutin multa mali pa bulan Ramadan, hasupaya makawata. Inamin pahala sa lagu-lagu. Biasin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iswin tumindog sin dum sumambahayang hapagjagan niya sin laylatul qadr kalna pamaratsayan niya fa Allah subhanahu wa ta'ala iban muhut-muhut niya hatong baskarayawan dihil kanya sin Allah ta'ala adlaw mahuli iyampun na kanya sin Allah ta'ala indusan niya nakauna. Subhanallah. Karayawan dihil kato sin Tuhan. Hisyo din kato. Wala nagdusa. Majority manusia bardusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan hambuk dum bangkaw kumugdan mag-ibadat, yan pun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummul mo nakauna. Indusa mo nakauna. Kanalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya baita sin Abi Hurairah radhiyallahu an. Rahimallahu rajulan qama min al-layli
فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضج في وجهها الماء. Kaya ulungan, kaya lasahan sin Allah Ta'ala inhang buok usog. Tumulahad sindum kal na sumambahayang. Ampan niya biyatiin asawa niya, bang di mabaya magbati, tisikan niya sin tubig. Wa rahimallahu imra'atan qamat min al-layli fasallat thumma ayqadha zawjaha fa in aba nadajat fi wajhihi al-ma. Damikian kaulungan kalasahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inhambuk babae, tumulahad sindum kal na sumambahayang. Ampan niya, biyatiin banan niya, bang di magbati ampan niya tigsikan sin tubig. Subhanallah. Yanin real paglasa mga umat Islam. Di mabaya, inbana sumudsurga isa-isa niya sadya, kabayaan niya makaaga din asawa niya. Damikyan inbana, in asawa, di mabaya sumudsurga isa-isa niya sadya, kabayaan niya makahampit imbanan niya. Angkan na ikaw tuan, bang kaumatan mala sa asawa mo ando, ayaw mo siya palugi adiha asyur awakhir. Bang kau magbati tunga dom ando bati ay asawa mo. Damikyan inikaw inda. Bisang pabiadin na halok simbana mo, apabila kau makasayo sintunga andom diha asyur awakhir, ang pakaw sumambahayang ando pahampita isab. Inbana mo sin karayawan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan tuin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahyal layl. Wa ayqadha ahlah. Iban biyati niya in asawa niya, in ahli niya. In pagkabiyaksan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kabilang dum, pagbatiun niya in mga kaasawahan niya, samambahayang sintong ando. Sa diha ashrul awakhir, bidda in pagbati niya. Ang kan nahambuk masa, na mayta siya hadith niya ki riwayat Bukhari, أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة سبنلت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نكبت سياسين دوم فقال سبحان الله ماذا أنزل الليل من الفتن سبحان الله أننا إمبينا أكسن الله سبحانه وتعالى هدوميا دينها mga bala دينها mga fitna أرملا وماذا أنزل من الخزائن إبن أننا يسابين بينا أكسن الله تعالى هدوميا دينها mga barakat din ha mga rahmat karayawan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala hadumyan. Man yuqidhu sawahib al-hujurat. Hisi magbati ha mga sila kababaihan niya natutug kabilik-bilikan nila, hapamay-may nila. Ya Rabbi, kasiya fid dunya, ariya fil akhirah. Long na ya Allah. Imma sila yadto kababaihan, naghalok sila matug, sindum. Kasiya fid dunya, ariya fil akhirah. قال الحافظ اختلف في المراد بقوله كاسية وعارية على أوجه. لون سنهمبك عالم بأن كان حافظ خلاف إمان أهل العلم هبا نبصر نلا بيت سن رسول صلى الله عليه وسلم كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هكايسة تبصلني كاسية في الدنيا بالثياب لوجوب الغنى عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. Ay bima'na, in mga sila, kaya tampanan, inamuin, ginhawa baran nila sintamungon diha dunya hati niya makatamong sila, di kakitaanin aurat nila, sahab sin aun alta, aun pagdaya, aun hikapami nila. Ariya fil akhira min athawab, li'adamil amali fid dunya, sumagawa, biya sa pantun, naghubo sila hadlaw akhira, sahab wala sila nakadawhat sin tungbas, sinamin hinang nila diha dunya. Yadto hikaisa tafsiran niya. Hikarwa, kasiyatun bithiyab lakinnaha shaffafa la tastur awrataha fatu'aqabu fil akhirah bil'uri jazaan ala dhalik. Hati niya, nagtamong sila diha dunya, tiyabunan nila in aurat nila, sumagawa in panamong nila matilag, kakitaan in aurat nila. So, siksaon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw mohuli ha sabab sinamin pagtamong nila, wala kimugdan ha panamong sin Islam, diha dunya. Hikatu, kasiya min ni'amillah, ariya, min asyakli alladhi tadharu thamaratuhu fil akhirah bithawab. Atin niya, kaya tatabunan sila sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha sabab sin ni'mat, dihil kanila sin Allah ta'ala diha dunya, sumagawa,
wala nila nahampit in bunga sinamin ni'mat yadto, wala nila mapakay in ni'mat yadto pahinang ikadawhat nila sinamin tungbas kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw mahuli. So amo yadto invita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Then nasabab yan o ko timanghud ko Muslim. Subayin kita magad hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Upihanta bang unoy nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam agarunta sab siyan uswa, siyan qudwa, siyan suntuanta, siyan upihanta. Subay tadi upasun bisan hang kaminit hang kasasaat den haduman sin ashrul awakhir ini pakayunta papag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala sibudain dum niya iban sin adlaw niya sabdi ta kaingat-ingatan konsum kunisa muy kita pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So he grabbed an opportunity ini yari kita ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala makaabot kita mari pa ashrul awakhir andu sandalanta bisan pa biadiin karuta bisan pa biadiin laol sin ginhawa baranta. Jagahanta in Laylatul Qadar. Bukun jagahanta siya amuin huminang sinhinang bukun marayaw biya na sin pagkabiaksahan ta magjagang ha Facebook na sadya atawa kan mag-chat na sadya atawa kan mag-text na sadya. Ando hundong-hundungan ta na ayan temporary. Yari kita ha ashrul awakhir. Isautan ta in umulta makapag-Facebook dakaw bisan po as Ramadan. Sa dendi ha ashrul awakhir ando. Hampit kau din hanakapinsin ummul mo papag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Jagahan mo indum sin Laylatul Qadar kalu-kalu kau jimakpat di hadum ini. Sabin Laylatul Qadar bonus kato sin Tuhan Rabbul Alamin bang kau kumugdan mag-ibadat hadum yan labi indayaw niya din sin hangibubulan. Khairum min alfi shahr. In hangibubulan equivalent niya kulang labi kawaluan tag 2 tahun din ha ummul mo in ikaw halom ibadat sadya. Allahu Akbar. Ampain kita di kita makatanto mag-ummul kita di hadunya kawaluan tahun, kawaluan tag 2 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labi raka numan tahun in ummul niya minuy pahadarat sin Allah. So apabila kau makalampas na din haka numan tahun in yan bonus kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin pakaya sa uta in ummul mo yan. Hipagjaga haduman sin Laylatul Qadar diha ashrul awakhir. Sabang mulikus na indum yan, upama kun magpukot wayroon na ligtasan, makawa na sadyay namin istahalom niya. Bayin panagnaan gana-gana dumyaon sambil pakahinapusan bidnillahi subhanahu wa ta'ala, wayroon dapat wayroon ligtasan, madawhatta inamin promise kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paindum sin Laylatul Qadar, dakulain kapaiddahan niya, iban karayawan niya. Nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran mahamul liya ha suratul Dukhan ayat hika-isa pa hika-unum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursalin. Banda kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabun naltud, simapahin Rasulin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha Quran. Simapahin Allah subhanahu wa ta'ala ha kitab amunain al-Quranul Karim. Amin sa tampal-tampal na inlapal niya iban si maana niya. Ulim piyagsapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Quran. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Sabun naltuud. Piyaturun na mo in Quran mahamul liya di haduman sim mahabarakat. Long sim mga sila ahlul ilm, indum sin layla mubaraka amunain laylatul qadar. Anzalallahu al-Quran al-Karim fi tilka al-layla allati wasafa Allahu biannaha mubarakah. وقد صح عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن الليلة الذي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر. Ahun na ittifaq imma nga sila na nafsir indum piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran amuna indun ha layla mubaraka ay Laylatul Qadar. Dun hadum yan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Long sin mga sila mufassirin ay tuqaddar fi tilka al-layla maqadir al-khalaiq.
tukaddaru fi tilka al-layla maqadir al-khalaiq ala mada al-'am. Giyanta na dun hadum yan. In mga gantaan sim mga sila makhluk piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala katibusan sindum. Walillahil mathalul a'la. Bang mga biadi kato, bang kau naghinang organization atau kan school, on kau year plan atau kan calendar of activities. Inhalong sinang katahun yadto nakatan, bang uno namayan, inganta hinangon mo. Walillahil mathalul a'la. Haduman sin Laylatul Qadar, dun hayan giyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan makhluk bang unin jumatu kanila hasusungon. Al-ahya wal amwat wal najun wal halikun wal su'ada wal ashqiya wal aziz wal dhalil wal jadhab wal qaht wa kullu ma aradahu Allah subhanahu wa ta'ala fi tilka as-sana. Hadum sin Laylatul Qadar, doon na yan, giyanta katan. Intao mabuhi pa, halaw man sinhang katahon, bang man, pagbuhiong pakita sin Allah subhanahu wa ta'ala, makaabot pa in umulta pa Ramadan ha 2018, biidnillah subhanahu wa ta'ala. Iban bang hisyo na mayan sila, amin mapatay na hatahon yan. Iban hisyo mga sila, ligtas sa aramala, ha musiba, ha parkala, jimatu. Iban hiswin mga sila nagmula ha mga musiba, ha mga aramala, ha mga bala. Iban hiswin mga sila taumasanyang hatahunyan. Iban mga taumasigpit nabinsa na hatahunyan. Iban hiswin tao yang katsin Allah Ta'ala in darajat niya dun hatahunyan. Iban hiswin mga sila tao Diyos sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in darajat nila. Iban giyanta na bang biadin kahalan sin hula mahangin aun bagyo atawakan El Niño, atawakan wayrun tubig, atawakan masigpit, atawakan gutom, atau uno-uno parkala kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadum ini asal giyaganta na sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya mahalayak na sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga malaikat. Law si mga sila ahlul ilm, wal maqsudu bikitabati maqadiril khalaiq fi laylatil qadar, wallahu a'lam, annahu tunqalu fi laylatil qadar min al-lawhil mahfuz. Long si mga sila ahlul ilm, in maksud sinamin hisulat na hilukis na in kataan gantaan si mga makhluk haduman sin Laylatul Qadar, ay bima'na hipamahalayak na hilain na siya din halawhil mahfuz. I-distribute na ha mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat kiwakilan sinamin kamatay, amuna ay malakal maut, malaikat kiwakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala magrihir rizki. So ang kan na doon hayan, hadum yan, o ko tay manghud ko, kakasihakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala, ando hampit ko, pangindwa akaw fa Allah subhanahu wa ta'ala, pangayo fa Allah subhanahu wa ta'ala, habang mayandilan kaw sahha iban afiya, salta mapakay mo in kakusog mo papag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, bangin kaunan mo, masigpitin kahalan mo, ando ayaw ko maluman, sumangkasin 2-5 mo, mangayo fa Allah subhanahu wa ta'ala, haashrul awakhir ini, habang mayan, pahayangon niya, in kahalan mo, pasanyangon niya, in kabuhianan mo, diha dunya, mapakay mo, papag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, o kauto, bang on pangarap mo, on maksud mo, iangan-angan mo, ando ayaw ko mangul maluman, mangayo fa Allah subhanahu wa ta'ala, in katan, kabayaan mo, ha future mo, hasusungon mo, hikasanyang kay mo, diha dunya, labiluba adlo akhira, pangayo fa Allah subhanahu wa ta'ala, adakala magkahandak intuhan Rabbul Alamin, kiyaganta kay mo, extenan pa in ummul mo, atawakan pasanyangon pa in kabuhianan mo, ataw hidihil pa ibang unin kabayaan mo diha dunya, sabdun hayan giyanta katan haduman sin Laylatul Qadar. Mga umat Islam, ando humampit kita sindum ini, ayaw kita magbati laol, tagnaan ta gana-gana dum, bisang pabiya din karuta, hangpu adlaw ra. Bangin duman 5 bayad tupas sin tarawih ini, kaw matug na sadya sambil pasahur, agun-agun subay na subo, ang pakaw sumambahayang ando sa tastas at ikato. Sandal-sandali, hangpu adlaw da atawakan siyam adlaw ra makapindin habulan Ramadan. Humampit kita sin kakusugta, papag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab diha ini, haduman sin Laylatul Qadar, dakulain kapaiddahan niya. Dakula, inamin
karayawan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayanan siya al-qadar. Unin hati sin al-qadar. Ay, annaha laylatun dhat qadar. Sabunnal tuod in siya, dum amuin taga kalagguan at ta'zim. Taga kalagguan. Hambuk baita, in hati sin qadar, yani at-tadiq. Amin, makiput. Sablong si mga sila ahlul ilm bi'anakan Khalil Ibn Ahmad innama summiyat Lailatul Qadar lianna al-arda tadiq bil malaika likathratihim fiha tilka al-laila. Ngayanan siya Lailatul Qadar sab in gunlupaan agun-agun makiput di makatuput in mga malaikat asab sin taud nila. So biya kimiput in ginlupaan sab sin taud sin malaikat magnaugan dong haduman sin Lailatul Qadar. Long sin kaibanan ulama lianna al-maqadira tuqaddar wa tuktab fiha. Ngayanan siya Lailatul Qadar sabi mga gantaan tupungan sin tiap-tiap makhluk rizki niya, ajal niya, kasanyangan niya, kabinsanaan niya, pangumulan niya inkatan tupung na giaganta na doon hiliulukis na doon haduman sin Lailatul Qadar. So in Lailatul Qadar mga umat Islam aun siya mga khasais atawakan karayawan na kabibidda din sin kaibanan dum. Muna niya annahu nazala fiha al-Quran. In Lailatul Qadar dun hayan timurun in Quran mahamulliya. Biasin kaya riwayat Ibn Abbas anzala Allahu al-Qur'ana jumlatan wahida min al-lawh al-mahfuz ila Bait al-Izza min as-sama'i ad-dunya. ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Long Ibn Abbas, kabakan mo inkabtangan niya na tafsir Ibn Kathir. Piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mahamul liya di haduman sin Lailatul Qadar jumlatan wahidah. Hakatibusan niya din halawhil mahfuz harap maun pa Baitul Izzah. Haduman sin Layla Mubaraka amuna induman sin Lailatul Qadar. Thumma nazala mufassalan. Doon mayan siya hasama'id dunya, halangit sin dunya, tumurun na inut-inut maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam depende hajat atawakan situation jumatu haparkala yadto hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salugay kauhaan tagtutahon. Angkan siya nakabibidda indumyan sabab dun hayan timurun in Quran mahamulliyah. Hikarwa niya kapaidda kalabbihan sin dum sin Lailatul Qadar wasafaha bi annaha khairun min 1000 shahr. Sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala in dum yan bangkaw jumakpat mag-ibadat dun hayan din naman hasambahayang hadhikir hadua, hatilawatul Quran, hasadaqqa, hakatan hinang maraya wal amru bil ma'ruf an nahya 'anil munkar bangko jumagpat doon hadumyan huminang sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi indayaw niya labi din sin hangi bubulan. Kama qala subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Describe sin Allah ta'ala sifat niya in dumyan dum mahabarakah amunain dum sin Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairun min 1000 shahr. Indum sin Lailatul Qadar labi dain sin hangi bubulan. Biasin agita kain in hangi bubulan kulang labi kawaluan tagtutahon. In ummul mo di hadunya in ikaw halom sin ibadah perfect in ibadat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Isin kato di mabaya dihilan bonus bihan mga umat Islam. Tanto in katan mabaya. In katan mabaya. Hangkan na sa kapunta in ginhawabaranta. Huminang kita sin ta'ah fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatu sifat niya khairun min 1000 shahr amin labi indayaw niya din sim hangi bubulan. Ikatu niya wasafaha bi annaha mubaraka sifat sin Allah ta'ala indum yan dum mahabaraka. Ikaupat niya annaha tanzilu fiha al malaika war ruh. Doon hadum yan magnauhan im mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agad na in Jibril alayhi salatu wassalam.
tumaod im mga malaikat diha ginlupaan. Biya sin katurun sin rahmat iban sin barakat sin Allah Ta'ala ha ashrul awakhir hadum sin Laylatul Qadar magad im mga malaikat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala manaog. Sumaksi sila ha mga sila tao nagbabasa sin Quran. Sumaksi sila ha mga tao nagdudua, nagsasambahayang, nagdidikir, mangayo kaampunan fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumaksi sila ha mga sila tao magpajamu, magmura, magsadak kasim pangalta nila. Im mga malaikat magnaugan hadumyan, agun-agun kumipot ingin lupaan sabab sin taod, sin mga malaikat tumurun, magad harahmat iban barakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikalima, khasais sin Laylatul Qadar, wasafaha bi annaha salam. Sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in Laylatul Qadar in siya salam. Salamat din hakatan ay salima. La yastati'u syaitan ay ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha adan. Long sin mga sila ulama binakan Mujahid nasabot doon ha kitab Ibn Kathir in aghiniya sifat sin Allah Ta'ala indum yan salam sabab di makagaos in syaitan la'natullah alay manasat hatao yan. Iban di makagaos in syaitan mamuhinga hatao nagjajaga sinduman sin Laylatul Qadar diha ashrul awakhir. Hikaunum khasais sin bulan Ramadan fiha yufraku kullu amrin hakim. أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. دي هدوميا تفصيلا أتوكا جينتا إنكتان tupungan si mga makhluk sin Allah Subhanahu wa Ta'ala gantaan nila diha dunya dain haamoin halawhil mahfuz parkala halom sinang katahon na biasin nasabutta. Dain naman hagantaan ta ajal ta pangumulanta. Makaabot pa kain umulta patahon balik atawakan di na bangman makaabot pa. In rizki ta humayang pa atawakan masimasira. In kahalan ta masanyang atawakan masigpit. Hangkan na doon hadumyan mangindua akaw fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalu-kalu kita jakpatan matayma mamustajab in du'atah. Sab wala yughayyiru qadar illa ad-du'a. Wayru makapindasin qadar yattu malainkan amura in du'a. Du'a fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampa intuhan mo Rabbul Alamin. Mahasud si mahatinggi. Manawag-tawag kaymo. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Inagisin Tuhan niyo pangayo kamukako. Tay maon ko kaniyo. May ta kita di mangayo. May ta kita magliso-liso mangayo fa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakatan kababayaan ta diha dunya hikasanyang ta diha dunya labi luba hikasanyang kato haadlaw akhirah. Hikapito khasais sin Laylatul Qadar anna Allah Ta'ala yaghfiru liman qamaha imanan wa ihtisaban. Sabunalto din Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunun niya in pardusahan sim mga ipon niya bariman, tumindog, sin tungaan dum, sin magjaga, sin ashrul awakhir, tumindog sin Laylatul Qadar, kalna, pangahagad nila, pamaratsaya nila fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban huwat-huwat nila, ha karayawan tungbas dihil kanila sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Biasin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. بيت أسن رسول صلى الله عليه وسلم حديثني كريوات أبي هريرة رضي الله عنه يسيو إمام وأسا هبلا رمضان كلنا pangahagad niya Allah Subhanahu wa Ta'ala pamaratsayan niya iban huwat-huwat niya hatumbas karayawan diil kaniya sin Allah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ampunun na kaniya sin Allah Ta'ala nakauna din hadusan niya. Allahu Akbar.
Indo sa mo limabay yadto tahon limabay. Apabila kau mamuasa bulan Ramadan, kalna pangahagad mo fa Allah, iban muhut mo hatong bas kaniya, irisan yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di pamamarahihad to mga umat Islam. Sino ampasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hisisin tumindog sin laylatal qadr, kalna pangahagad niya Allah, iban sin pangagad pa wat-wat niya tumbas dihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ampunon na kaniya sin Allah ta'ala impardusahan niya na kauna. Subhanallah. Biasin agita bonus kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inamuin makaabot in umulta mari pa asrul awakhir. Habang mayan dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, kusog iban kasay mapakaita papag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa uno yung pangilahan ta, duman sin Laylatul Qadar. Uno yung mga signs at tawakan alamat pangilahan ta, duman sin Laylatul Qadar. Bita kato, sin hadith, kariwayat Muslim, min hadithi Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anh. Muna pangilahan ta, sindum sin Laylatul Qadar, hasupaya kita makajakpat hadum yan. Bita sin Ubay bin Ka'ab radiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara anna min alamatiha anna ash-shamsa tatlu'u sabihataha la shu'a laha. Sabunnalto din suga, imata suga, gumuwa siya si maynaat, wayroon si nagniya. Bukon mabisa. Bukon biya sin pagkabiyaksahan ta, pagwa sin mata suga biya, kabisahan ko, kaparatan ko sinamin si inagniya. Sa inalamat sin Laylatul Qadar, ipagmahina at inguwa sinamin suka, bukon siya bihan, masiinag to din namin kwan niya, inamin sahayan niya. Yato hikaisa. Al-alama thaniya, ثبت من حديث ابن عباس عن ابن خزيمة ورواه الطيالسي في مسنده وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. إن ليلة القدر pangilahanta duman sin Laylatul Qadar, Laylatul Qadar layla talqa. Indum sin Laylatul Qadar amin dum faganam talqa. Inhati sin talqa la harra wala barida. Bukun isab siya dum mapaso, mga linguot at tawakan dum mahaggot. Sa amin sarang-sarang, hadi ikaw kapasuan, hadi ikaw kahaggutan. Pag mahinaat, insi nagsinsuka, inwal na niya pula. Pula inwal na niya. So inyan signs sindum yadto Laylatul Qadar na. Hikatu signs pangilahanta duman sin Laylatul Qadar. Biasin ki riwayat Tabrani bisanadin hasan min hadithi Wathila ibn al-Asqa radiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala Laylatul Qadri laylatun baljah ay mudhi'ah la harra wala barida la yurma fiha binajm. Rawahu at-Tabrani fil Kabir. Hikatu alamat pangilahan taduman sin Laylatul Qadar, amunain Laylatul Qadar layla baljah. Layla baljah yani mudhi'ah. Dum masahaya, masawah. Makalando insawan niya. Naam, la harrah wala barida. Bukunin dum yan mapaso, iban bukun isab mahaggut. Hati niya sarang-sarang. Biya, dumayaw in parasahan mo yaon, marayaw in kanapas mo, sa masawa, in ginla, in hinataasin langit, iban bukun siya mapaso, bukun siya mahaggut. So, may to two signs, biyay takato sin hadith. So, bukun importante, subay ingatunta, dumyan, subay sadya doon ha, dumyan, ang pakita magqiyamul layl, ang pakita mag-ibadat, ang pakita huminang si marayaw di. Al-mu'minu qayyisun fatin. In bar iman nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panday-pandikal. Di siya mabaya matiwas. Di niya pasaran in hinang marayaw lumabay sa jaunahan niya sumakawa. Subay niya tumagrab. Subay niya tumakawa. So bangkaw mabaya di matiwas
Di malugi haduman sin Laylatul Qadar, jagahin na din hagana-gana dum sambil pakahinapusan sin bulan Ramadan, sandal-sandali na in karo mo, sandal-sandali na in laul mo, tuyo ka mag-ibadat, sumambahayang sin qiyamul layl, sin salatut tahajjud, tuyo ay magbasa sin Quran, tuyo ay magdikir, patawra in istighfar mo, patawra in pangindua mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang mo yan kajagahan, inhang po dum makapin, sin bulan Ramadan, amo na in ashrul awakhir, wayroon dapat ikaw na yan in sa jakpat manusia, makawa mo in tutungbasan karayawan dihil kay mo sin Allah Ta'ala promise niya khairum min alfi shahr labi in dayaw niya den hangi bubulan kulang labi kawalwan tag 2 tahon nag-umul ko diha dunya in ikaw halawm sadya ibadat wayroon maksiyat niya. Allahu Akbar, inni dakula karayawan dihil kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jari niya mga katawtimang huran ko agama Islam. Unuin, sa rayaw-rayaw hinangta, di haduman sin Laylatul Qadar. Muna niya, in hinangunta, tahari Laylatul Qadar. Biyasin nasabot ta kain, jagahan mo, induman sin Laylatul Qadar. Salta in pagjaga mo, bukon magjaga ko magdumino, at awakan magsugal, at awakan maglatahan iban sin mga kabagayan, at awakan mag-chat sadya, at awakan mag-Facebook sadya, amo yung pagjaga mo sin Laylatul Qadar. Bukon, sa jagahan mo, apag ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Halom ko sin sambahayang, halom ko sin pagbasa Quran, halom ko sin pagzikir, halom ko sin pagsadakka, maghinang marayaw, amo yung pangjagata sin Laylatul Qadar, pagtaa, bukunin pagjagata, maasiyah. Biyasin pagkabiaksahan, tabiya, ang katus tabiya, ang mga sila, kaibanan kapuupuan, iban sin kagimba-gimbahan, magjaga sila magdumino, magsugal, magmusic, huminang sin kataan maasiyat, subhanallah, amo yan timpang jaga nila, sinamuin sin Laylatul Qadar. Hama sa tabihaonin pagjaga sin kaibanan, pag-chat, pag-Facebook, pag-text. Subay na amin lisag, kwanyat to amin ganta, kwanang pa sila sumambahaya, subhanallah. Biasin agi takain na ando hundung-hundungan tanaayan, temporary. Bang mudi kakausan, hundungan minsan, bisan da kuman inut-inut temporary. Dihili waktu. Programuhon mo marayaw, biasin panagnaan nasihat talitsyo ta, diha ini programu, butangi asal program, atawakan khutta. Plano, ganta, hinangon mo, di halaw man simbulan Ramadan. Then naman ha panagnaan, sambil pa ashrul awakhir, uno na mayan ibadat, ganta, hinangon ko dun hayan. Sulay, mag-i'tikaf. Sulay mag-i'tikaf. In pag-i'tikaf ini ni sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agun tiyo da din mga umat niya huminang sin i'tikaf, sin sunnat ini. Bangka wala pa nakapag-i'tikaf, ando sulay kuno kuminang biya din parasahan mo mag-i'tikaf. Hibin mo in kasasawan mo halom simbay mo, kasasawan mo ha mga kabagayan mo. Hibin mo in parsugpatan nyeto, hi-connect mo, in parsugpatan mo, iban sintuhan mo, Rabbul Alamin, mahasot si mahatinggi. Hibin mo, inbay mo, sulay sumud, palom sin masjid, magnet ko mag-i'tikaf. Doon ko halom sin masjid. Sumuok fa Allah subhanahu wa ta'ala. Parihalaon mo, in katan, kasunnat-sunnatan. Bukun in mag-i'tikaf ko, mon ko magdakaw, sinuan mo, ang pakumatug, mahalok dakuman. O rin pagbidaan niya iban si matug kahabay mo. Sa maon ko mag-i'tikaf pa masjid, mag-ibada, maglugto, hangkan ko gimwa. Then habay hasupaya ko di masasat sin anak mo, sin pamilya mo, masasaw ko hapag ibadatan fa Allah. Di ilan mo waktu mag-i'tikaf mariparom sin masjid. Kalna, inyat mo pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala huminang sin katan karayawan, kagaus-gausan mo. Parihalaon mo in sunnatul wudu'. Sa kabilang mabatalin ayl mo halom ko sin i'tikaf ando sa roon doon gwa kaw ampa ko mag-air balik. Ampa ko sambahayang sin sunnat wudu. Parihala in sambahayang sunnat ad-duha bang umangkat na in suga. Sin mahinaat sambahayang kaw sin salatud duha. Bang kawala nakasambayang din sin lugayan to ando di chance mo na sumambahayang. Parihalaon mo in salatul qiyam. Dum magtahajjud. Parihalaon mo in sambahayang barjamaah. Parihalaon mo ay magbasa sin Quran. Amo yan to dili waktu magbasa sin Quran. Bang aon dapat makatam mo in Quran bukun hat makaminsan.
Makarwa makatu sa tubtub kagaus-gausan mo katamon mo in Quran. Sabab habulan ini pag naog sin Quran. Mahamulliya. Dainha lawhil mahfuz harap maun fa Baitul Izza hasama ad-dunya. So i'tikaf mga umat Islam. I'tikaf. O kaw tay manghud ko. Makusog ingin hawabaran bangkaw subul pa. Ando hampit kaw sin pagkasubul mo yan. Wayron da kabimbangan mo. Wayron da kabimbangan mo habay mo. Wayron pa asawa mo. Hampit kaw sin kakusog simbaran mo yan papag-ibadatan fa Allah. Sulay ko mag-i'tikaf. Halom ko pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisita kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sin bahay niya amuna in masjid. So al-i'tikaf huwa ibadah min ajli al-a'mal as-salihat al-mustahabba fi al-ashr al-awakhir. In i'tikaf inini din ha mga sarayaw-rayaw hinang marayaw mustahab siya ha ashrul awakhir. Sabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun pa tahun in siya nag-i'tikaf. Hawaktu ha tahun nawapat na siya nag-i'tikaf siya kawhaan adlaw. Kawhaan adlaw. Muraja siya sin Jibril alaihi salatu wassalam sin Quran makarwa. Sa sindain sin lugayat to ashrul awakhir in siya nag-i'tikaf. Amin hang po adlaw nakapindain habulan sin Ramadan. Biya sin bayta kato sin Aisha radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. In kaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-i'tikaf siya hang po adlaw makapin sin bulan Ramadan sambil siya minwi pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatun hikarwa sa rayaw-rayaw hinangunta ha ashrul awakhir amo nain al-i'tikaf. Hikatu sa rayaw-rayaw hinangunta ha ashrul awakhir tilawatil Quran, pagbasa sin Quran. Fa Ramadan wa shahrul Quran. In Ramadan bulan sin Quran. Bulan katurun sin Quran. Pataurun ta magbasa sin Quran. Bumawi kita ha mga pila bulan 5 bayad to. Bang halom sinang kabulan, wala ko bisan nakaulin sin Quran. Amo pa ka bang nakabasa bisan nakaulin, way ko nakaulin. Sa in cellphone mo 24 hours yaon halima mo. In mata mo 24 hours nagpapandang na sadya bang on message. Bang on like, bang on comments in Facebook. Amo yan to injagahan dum adlaw. Way na dum, way na adlaw. Sa in Quran yaon daw si biyubutang apaka-paka. Wala mo bisan kya ulinan. Ando o ko tay manghud ko. Kakasi hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bawi kaw. Pamawi kaw sin mga hinang 5 bayad to. Dihilan kaw sin Allah ta'ala chance. Ando parihala in Quran mahamulya. Tuyo ibassahi sin adlaw niya. Iban sin dum niya sabab in bulan Ramadan. Syahrul Quran. Dungdungi in tafsiran niya. Bangkaw di makamahati simbaha sa Arab. Ando on tafsir niya. Habaha sa English atawa kan Tagalog atawa kan Tausug walillahi alhamdu wal minna. Hama sa tabihawon aw nakita Quran Tausug. Aw pa Quran English, translate pa English pa Tagalog. So mayroon reason hindi ta kadungdungan marayaw in Quran. Bulan Ramadan, bulan pagdungdung ha Quran mahamul liya. Hati hunta marayaw in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Jibril alayhi salatu wassalam hinduan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Quran. La siyama fi ashr al-awakhir. Labilu ba nan tuod diha ashr al-awakhir. Miyuraja'a siya sin Jibril alaihi salatu wassalam. Miyudhakara siya sin Jibril alaihi salatu wassalam. Halas tahun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakarwa nagbalik in Jibril alaihi salatu wassalam nagmuraja'a kaniya sin Quran. Nang hindu kaniya sin Quran. Ang kan na mga umat Islam dihilan tawaktu in Quran kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw bunnal malasa fa Allah subhanahu wa ta'ala basaha in sulat niya. Basaha in sulat niya. Walillahi al-mathalul a'la. Bang aun tao kalasahan mo atawa kan kakasi mo sa kabilang aun sulat niya daran mo biya basa. Bang mo biya sa in sulat niya makugim pangatayan mo. May tayag to sa malasa kaw hatauyan. Kabay amo diudungdungan sadya yung mga message niya, yung mga sulat niya. May tain Tuhan mo Rabbul Alamin, mahasut si mahatinggi. Piyaturun niya diha daw haduman sin Laylatul Qadar in sulat niya, in Quran mahamulliya.
Pianaog niya mon para Rasul sallallahu alaihi wasallam halugay kauhan tag 2 tahon. Kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala ando dihilan ta time. Bassahon. Hadi mo na kafahaman bisan mura kuman bassahon. Hadi mo na mabassa bisan mura kuman taynghugan. Habihaon mayroon reason ta di ako makabassa, di ako maingat magbassa. Bangko di maingat magbassa, maingat ko magdungog. Kawa suksok ka mon patay nga mo in headphone mo. Imbes na music indi rungog mo ataw kan bisara lug lama ando kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala na song isangon mo mari patay nga mo. Mayroon reason. Wal baha bang mayroon cellphone mo once on cellphone mo makarungog sadya ka sin Quran. Ini ni din ha mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Kan na ako tay manghud ko ka kasi patumtum muna hagin hawabaran. Ando parihalaon ta in Quran. Bassahon ta in Quran. Dungdungan tamarayaw in Quran. Hatihon tamarayaw in Quran. Labi luba na diha ashrul awakhir ini. Pagubos yad tumabisi na ka isa ba trabaho mo. Mabisi na ka isa ba pag-school mo. Di mo na mahinang biya si mahinang mo diha bulan sin Ramadan. Then si mahina at magbasa ka sin Quran. Puas mo sumambahayang magbasa sin Quran bisan da kuman pila jam. Puas mo bihan before ko matug so magbasa ka sin Quran. Pagbati mo din nakatugan magbasa ka sin Quran. Subhanallah. Ini ni'mat dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan tatuod waktu. Bassahun in sulat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk huruf. Mabassa mo. Halom sin Quran mahamul liadilan ko sin Allah ta'ala hangpo magtipahala. Subhanallah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya لا أقول ألف حرف ألف لام ميم حرف بل ألف حرف وميم لام حرف وميم حرف بكون إن ألف لام ميم يتهم بك حروف بكون سإن ألف هم بك حروف إن لام هم بك حروف إن ميم هم بك حروف هاتنا إن ألف لام ميم بلا حروف يدو إما بسامو 2 حروف so in tiap-tiap huruf dihilan kau hangpo so on na magtuikatluan subhanallah in hangka surah pila huruf yadto in hangka juz pila huruf in katibusan sin Quran na basta mo pila huruf sadya times 10 mo subhanallah lipatun pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan dihil kay mo ang kan na ini bonus paksa dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala subayta siya di haman-hamanun biasin agita, mayroon reason di ko makabasa sin Quran. Bangko di makabasa sin Quran, tundanon ko. Basahon sin hambuk kare, dungdungi ang pamo basahon puas niya. Bang makallo pa ma si indila mo ando, bisan da kuman umatod pa Quran, dungdungan mo in Quran, dungugon mo bang biya din siya magbasa sin Quran. Bang mo di kahatian in Arab niya, ando on kadto ko patafsir niya pa English atawa kan pa Tagalog, bang ko professional, ato mong pabang sa tatausog. Hatihon tamarayaw in Quran. Dihilan ta waktu. Sumayad to hikatu sa reyaw-reyaw hinangunta diha ashrul awakhir. Hikaupat niya al-infaq fi sabilillah. Al-infaq fi sabilillah. Magnafaka kita hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anugaraan ko sin Allah ta'ala alta ni'mat sa laggo-laggo. Hampit kaw dahin ha alta mo yan paginhawabaran mo. Naglugto kau nag-usaha. Si Buddha indom niya iban sin adlaw niya. Si Buddha hula masuok iban hula malayo. Tiulak mo supaya ko makausaha. Imaksad mo supaya sumanyang kau di hadonya. Ando hampit kau simpangalta mo yan para habaran mo sumanyang kau ha akhirah. Sabi in katan piyagduhol baya mo. Den naman hapagkaon hapagtamong inyat tumahinang sadya siya. Hikabin mura siya di hadonya. Sa in zakat sin alta mo, in sadaqqa mo, in mura mo, in tabang mo, hapagkahi mo mano siya barhajat, inyan deposit mo yan. Hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala para hagin hawabaran mo. Tumtumunta, in alta maglawan. Bang bukon kita mig din ha alta ta, alta imig din kato. Alta imig din kato. So sayang in loob ta. Magtipon sin alta, mag-usaha, dumiban sin adlaw, tumulak pakahula-hulaan, manglag sin kabuhianan sin rizki, sa in kahinapusan niya, wala kita nakahampit paginhawabaranta. Hangkan kau naglugto, nag-usaha, supaya kau sumanyang. Sakali sumanyang sadya imbaran mo diha dunya, sa adlaw akhirah,
Wala kaw si manyang. Ang kanna, tay manghud ko karna sin Allah. Hampit kaw sin pangalta mo yan paginhawabaran mo. Guwaain zakat mo, pagsadak ka kaw, pagmura kaw, magpabuka kaw. Subhanallah. Diin na in kagaus-gausan mo. Pagmura. Bukun hat mga sila katutay manghuran, tadayahan ni magmura. Bisanin kita miskin, makapagmura kita. O ko ina, bangko maingat magmistang ataw akan mag-aros kaldo, bisan da kumanhang kagantang. Iban, hambuk manok ataw akan tunga manok hinang aros kaldo. Hampit kaw, sinalta mo yan, ampa mo yatod matto pamasjid, isyurin ka nilabihan makabuka. Karayawan dihil kay mo sin Allah. O kau ina, bang kau magluto, sinsabaw pataora ha, supaya kau makahampit. Mapahampit mo in mga pangdaigbay mo, makahamot sin liuto mo, sin adyalan mo. Uno-uno parkala. Maluhay talawagon in karayawan. Hatub-tub ka gaus-gausan ta. Bukun na subay espesyal in pagkaon. Atawakan dirihilan na pangdaigbay, bisanda kuman sabaw-sabaw. Hang katapak-tapak sabaw hikahatod sin anak mo mon pang daigbay mo makug na siya sabin ikaw. Kana naman niya in ikaw. Tao marayaw in ikaw. Tao maingat magpang daigbay. So in bulan Ramadan, syahrul infaq. Syahrul infaq. Labi luba na di ha ashrul awakhir. Hang po adlaw makapin. Saot-saotan ta. Bangin din hapanagnaan niya to sambil pagkain na wala kita nakapabuka. Sa blong mo di ko kaya, di ko kagausan ando. Bisan da kuman sabaw-sabaw, bisan da kuman tubig, bisan da kuman ono makapabuka ko. Magkaw mamibutong tuan. Hambuk ando lapaya impang daigbay mo bisan da kuman hambuk. Karayawan niya to. Bangkaw magluto sin lamay, pataod-taora in sabaw niya supaya makahampit impang daigbay. Inyad to infaq. Nafakayat to. Nalabi na baha indayaw niya. Bangin ashrul awakhir mo ini bangko makagaus din hapanagnaan konsum sambil pa kay napusan magpabuka kaw. Hatub-tub kagaus-gausan mo. Sa bangko makapabuka hatao nagpuasa dihilan kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan biya sin taod sin puasa niya. Sa intong basin puasa niya di kahaginan masirakan niya. Sa dihilan kaw sin Allah ta'ala biya sin tong basin puasa niya. Hati niya biya da kaw nakapuasa halom sinang kaadlaw makarwa. Nabiya din na bangin na pabuka mo tung katao atawakan upat katao ataw katloan tao halom sinang kaadlaw masya-Allah biya ko nakapuasa sin katloan adlaw. Bukunin hati niya yato di na ako mamuasa. Sab makawa ko na impahala sin mga yato katloan adlaw biya ko makapuasa ang kabulan. Di duga inyat to. Inyat to bonus dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin dayaw mo magnafaka kaw sin pangalta mo. Adapun in puasa yan, wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kay jari niya mga katotemang huran haagama Islam. Pagka masuok na imbuka, pangayon na to fa Allah subhanahu wa ta'ala bangman kita, dihilan sin Allah ta'ala kusog iban kasay, seha iban afiyah, mapakayta in kakulasog sin bukog ta, mapakayta in sehata, in dayaw, sin ginhawa baranta papag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo kita tawfik pa Allah ta'ala. Bangman niya kita tawfikan. Diha ashrul awakhir. Igon niya in liso ta. Igon niya in katan makasasat ka to supaya kita focus mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sulayan tabatiun in ahlita. Sin tunga andum. Sumambahayang sin qiyamul layl sin salatut tahajjud. Bukun sa jabaranta in huminang. Sin karayawan ando, lapayunta in asawata, lapayunta in ahlita, lapayunta isyunta o kakasihanta, sabin yan karayawan dapa-dapa dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun sadya kita in kumawa sa lapayunta in ahlita, lapayunta in katan, kalwarga, kakasita, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan mga katote, manghuran ko agama Islam, bangman papagbarakatun kato sin Allah ta'ala in adlaw ini, pangayon ta jungjung pa Allah ta'ala bangman kita dihilan siha iban afiyah papakayta pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Syukran ala husnil istima. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.